A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sekarang surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. La allazina yu'minuna bil ghaibi wa salata amin ma razaqnahu yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa fil akhirati hum yuqinun. Kal ala hudam min rabbihim wa ula la eka humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamau ala qulubihim ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Shadaqallahul azim. Siapa namanya? Muhammad Al-Fatis. Namanya siapa? Muhammad Al-Fatis. Nama ayah siapa? Al-Mu'din. Nama bunda siapa? Minurul. Abang Al-Fatih berapa tahun umurnya? 5 tahun. 5
tahun. Abang Fatih kampungnya di mana? Di Lala. Di Lala. Abang Fatih kelas berapa? Kelas Atika baru B1. Abang Al-Fatih ibunya siapa? Ibu Abang Al-Fatih di kelas siapa? Ibu apa di kelas namanya? Ibu di kelas. Tahu. Ibu Rahmati. dengan Ibu. Ibu Mawar. Iya. Terima kasih. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.